ese uriya mwana ni mwene nde. Ico ngicyo murakizi rwose, tureke kukijaho cane. Bamenya wa mukobwa, baramumenya, ariko ntibashima umuryango we. Tureke kuvuga ibindi byabaye, ni byinshi tuzi, ariko si ngombwa kuza kubivuga, kwanga kwiteranya nabo. Bavuga ko umukobwa umurara we ari umuja, niko bavuze. Hababaye nyirarume w'uyu mukobwa, uyu banze ubi Bugande bavuga ko ari umuja. Niba babaye nyirarume uba Australia, nawe nimba aza kubona kino kiganiro arabyumva, gusa twagize amazina yabo n'imirara yabo prive, ntabwo twashatse kubivuga. Nuko amare kubabara ngo abwira umukobwa, niyo makuru twakuye mu motari cyangwa imihanda, abwira umukobwa ati mureka isohore, ariko nawe ntazakora ubukwe. Uwo ni nyirarume w'umukobwa uba muri Australia. Amare kwiyerekana, nyirarume w'umukobwa uba Australia biravugwa ko yatanze amafaranga arenga $2,000 ngo bafunge uyu muhungu. Ndabasuhuje abo bukeye, mbifurije igitondo ciza, ndetse namwe bugoroje mbifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Twebwe hano iwacu turi 6:02 z'ijoro, iwanyu ushobora kuba bukeye, ariko amahoro y'Imana akomeza abana namwe. Dusuhuje abanyamurenge ku isi yose aho baherereye, abatari utugara. Dusuhuje abanyarwanda aho baherereye ku isi yose aho bari. Dusuhuje abanyamasisi aho baherereye ku isi yose, ndetse dusuhuje n'inshuti z'abanyamurenge aho muri, kandi turamukije n'abantu bari ku rugamba. Nukuri abasize abigomwe bakagira ibyo basiga byari byiza muri bo, ariko bakabona ko bidahagije, bakahitamo kuja kwifatanya n'abari ruguru cyangwa se gutaha. Turamukije abantu bose batashe, ngo Imana ikomeze barinde, n'abari ku rugamba Imana ikomeze bishimire. Nukuri mwakoze igikorwa c'ubutware, igikorwa ciza, igikorwa gishoborwa n'abake. Turabasuhuje nukuri, kandi tunabifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri. Abanyendondi wacu namwe turabaramukije, ndetse ndamukije kwivuka iwacu nawe uramutse kwivuko iwanyu. Uyu munsi rero ntabwo tuje kuvuga ibindi cyangwa se izindi nkuru zindi. Uyu munsi tuje kubabwira hejuru y'amakuru y'umusore n'umukobwa. Ni inkuru yangezeho nje mu kanya. Ni ubukwe bwari kuzaba itariki 7 z'ukwezi, kuno kwezi turimo, ubwumva ni posho, ariko kugeza uyu munsi twabonye itangazo ry'umuryango w'umukobwa bavuga ko ubukwe butakibaye bwigijwe inyuma. Ntibavuze ko ubukwe bwapfuye, kandi natwe siko tuvuze, gusa bwigijwe inyuma kubera impamvu tugiye kubabwira. Dufitiye amakuru kandi tuzi neza, habe naho watureba ushobora kuba uyizi iyo nkuru cyangwa se warayumvishije mu makuru bitambuka. Hari umuntu wumva inkuru atambuka ntayiteho, yazaza kuyumva ahantu akavuga ngo uzi ko bino bintu nigeze kubyumva sinabiha agaciro. Habe nanje bababwira nza numva inkuru nkayitaho ngaho nkigendera, noneho nazaza kumva umuntu ayivuga cyangwa se umuntu ayimbwira nkavuga ni okay, iyo nkuru nigeze kuyumva ariko sinayitaho. Ubu ngubu nibwo nyumvise, mpita mbikurura, ndabisanisha, ndabihuza, nsanga koko iyo nkuru niyo. Umusore rero kubw'umutekano wiwe n'umukobwa ntago turi buvuga amazina, tuvuga amazina yiwe, tuvuga umurara wiwe, turabigira ibanga kubera impamvu z'umutekano w'umuryango wiwe no kubera impamvu z'umutekano wiwe. Nkuko twatangiye tubabwira, ubukwe ntago bwapfuye. Itangazo ry'umuryango Restaurant Family Restaurant nabonye bavuze ko ubukwe butakibaye ni posho itariki 7 bazamenyeshwa undi munsi. Rero inkuru iteye ite cyangwa se ayo makuru ameze ate? Umusore yabaga i Bugande, agace ayabagamo tukihorere, yabaga mu gihugu c'Ubugande kwa Yoweri Kaguta Museveni, niho yabaga. Akundana n'umukobwa tutari buvuga amazina yiwe kubw'umutekano wiwe, kuko atari na byiza, tutari buvuge n'umurara wiwe, ariko amazina turayazi n'umurara turawuzi, ariko tubivuga
iyo nkuru mushobora kuba bake muyizi cyangwa se muri na benshi muyizi nta kibazo. Noneho umuhungu yakundanye n'umukobwa mu gihugu c'Ubugande, barakundana bya bindi nyine by'abasore, kandi bose siko bakunda amakwe. Abantu bose siko bakunda amakwe, hari abayakunda, hari abayanga, hari n'undi uvuga ati ubukwe se kuri njyewe ni iki, ntaco busobanuye, icyangombwa nuko nshira umwana amago twabyumvikanyeho. Ico cyo tubanze tukigire clear, tucemeranyweho, kuko abantu bose ntabwo dukunda amakwe. Hari uwumva iciza kuri we hari ukwishingira cyangwa se kubombora, undi akumva ibirori bitarimo bise na nyina, ibirori bitabaye ku mugaragaro ngo abantu baze bamwe barye, akumva nyine kuri we si byiza. Undi akumva ibyiza ari uko nyine boganira bakipanga bakishingira. Umuhungu rero yabaga i Bugande akundana n'umukobwa, bagera igihe nyine bya bindi by'abasore muzi n'inkumi muzi namwe cyangwa se nabo hawutere banyuzemo, barakundana. Bamare gukundana igihe kiragera, bahitamo ko bagomba kubana binyuze mu nzira zo kwishingira cyangwa se inzira za panya. Niko bamwe baza bavuga ngo yaciye magendo, kandi magendo nawe kujya ucayo ugahuruka inzira zose sigera mu nzu. Nuko bamare rero gukundana, uyu musore tutavuze izina ryiwe, bamare gukundana bahitamo ko bagomba kwishingira, barabana nta gahato, ubwumvikane. Ico ndahagazeho neza nuko uyu musore yabwiye se na nyina umukobwa agiye gutwara iwe ari we, gusa yavuze ko yishingiye, bamarana iyinga babana. Cyagiye nyine ibintu bimaze kugera hanze byaramenyekanye, runaka yarashatse, runaka yarabomboye, runaka yarubatse, ahise amakuru murayazi. Ubundi mu muco wa Kinyamurenge iyo wabomboye iryo joro uzuhamagara ababyeyi bawe, utanabafite ugahamagara abakurera cyangwa ugahamagara aho uba, reka tuvuge gutyo mu mvugo nziza, ukababwira ati nabomboye rero, kandi uko biri kose niba wabomboye ari inshuti yawe imwe uzubwira, ikanaguherekeza ikabizana amakuru yawe, ibintu bya nyine ikabibizi inshuti imwe, kuko ikintu cyabaye nyine batatu kiba cyabaye nyine inkuru mpamo cyangwa se inkuru yamenyekanye. Noneho umusore rero ya nkuru amaze yinga ashatse cyangwa se abomboye, nibwo mu muryango w'umusore batemeye umukobwa. Bavuze ko umukobwa mu Banyamurenge tureke kubeshana, tureke kuja kure. Mu Banyamurenge baza bibanda ku kintu ninde, nuwo kwande, ni mwene nde. Habe n'abandi bantu Barundi, Abanyarwanda, ano moko tuvuga ururimi rumwe, ndakeka pe ico kintu baza bakibaza, none se uriya mwana ni mwene nde? Ico ngicyo murakizi rwose, tureke kukijaho cane. Bamenya wa mukobwa, baramumenya, ariko ntibashima umuryango we. Tureke kuvuga ibindi byabaye, ni byinshi tuzi, ariko si ngombwa kuza kubivuga, kwanga kwiteranya nabo. Bavuga ko umukobwa umurara we ari umuja, niko bavuze, ariko sinzi ko abaja bakibaho ubu nyine, simbizi ubwo ngubwo. Nuko reka tureke kucinjiramo cyane kuko ntabwo tuzamateka cyane. Iwabo umuhungu bavuga ko umukobwa ari umuja, batamwemera, niko guhita babwira umuhungu ati hoya ntaye wacu wagenze gutya, ntaye wacu washingiwe aho ngaho. Ayo ni amakuru, hari inkuru nabonye ejo bundi bavuga ngo ni amakuru ngo dukuye mu bamotari, ngo ni amakuru ngo dukuye ngo nyuma y'ikibuga. Natwe ayo ngayo ni amakuru twakuye imihanda dufitiye gihamya, twayakuye mu bamotari, natwe reka tuvuge gutya. Umuryango w'umukobwa, umuryango w'umuhungu, iyi nkuru ndi kuvuga mwebwe murayizi cyane, sinamentioninze ngo nabaki reka tubireke, kubera ko bavuze ko ubukwe budapfuye bazamenyeshwa ikindi gihe. Ntago mu itangazo basohoye, ntabwo bavuze ko ubukwe bwapfuye. Noneho iwabo w'umuhungu bamare kwanga wa mukobwa, kandi mwibuke ko wa mukobwa yamaranye yinga n'umuhungu muri hoteli bashakanye. Nuko barangize iwabo w'umusore banga umukobwa,
baravuga ati hoya ntawe iwacu washatse mubasha, niyo mvugo bakoresheje. Ubwo ngubwo sinzi abari bunyataka aho bari buhere, ntamurara navuze ntawe, sinavuze ngo nabongera niho gananje mvuka, siho navuze, sinavuze ngo nabaki, haya ico kirahagije. Nuko birangize rero birasakuza biteza induru. Umuhungu aravuga ati kandi nukuri mu by'ukuri tureke kuja kure y'ukuri, murabizi ko hari abantu bagira ibanga muri bo, akumva ibintu byiwe byaba ari ibanga ntagomba kubimenya. Hari abantu bakoze gutyo bameze gutyo, utuntu twiwe abaduceceka cyane akatugira ibanga, uziko ari n'umuntu ushobora kuvuga ikintu yamaze kugikora akavuga ati ndi gupanga kuzakora iki, yarakirangije kera, ko ndapanga kuzagura akabanza ahantu nubake, uko yabikoze kera n'inza yirimo, karakumenyesha gusa ko ari projet afite ariko n'inza yirimo. Ibanga ni ryiza. Umusore rero ico ndahagazeho simvuga ngo yaganirije ababyeyi be cyangwa se abamurera cyangwa se aho yabaga. Umusore afite ababyeyi bombi, ico ngicyo turakizi, ariko ntituvuga ngo yarabaganirije cyangwa se iki, hoya ibyo ngibyo tubihagazeho nta n'ukuri tubifiteho. Arangije rero amaranye yinga n'umukobwa, baperereje bamenya aho ava, bavuga ko umukobwa ari umuja, niko bavuze, niko umuryango w'umusore wavuze, bavuga ko batamushingira cyangwa se ko bataba bamanyana yiwe kandi nta n'impamvu. Nuko birangije rero umuhungu rero bahitamo kumubwira ngo uwo mukobwa mureke atahe nawe utahe. Bari basezeranye, bari bishingiye, bahitamo kurekana. Iyo nkuru iragenda iraturimara amezi, ukwezi, 2, 3, 4, 5, hafi kuri 6. Uwo muryango wawe nyumva wenda iyo nkuru muze kumbwiraho na benshi cyangwa aho navuze bitari byo, sinavuze ngo n'umuryango w'abaki, ariko iyo nkuru irahari. Ubukwe bwari ku itariki 7 z'ukwezi kwa 6, byari kuba n'iposho. Nuko biragenda umuhungu abenguka undi mukobwa mu murara nawe tutavuze, twavuze ngo kubera umutekano wabo, kubera kuko ntabwo bwapfuye, bavuze ko bazatumenyesha ikindi gihe, nimba bwapfuye nimba bukiriho ntitubizi. Gusa itangazo bashizeho bavuze ngo bazamenyeshwa ikindi gihe, ngo kubw'impamvu ngo zitunguranye, niko banditse. Itangazo ndaza kuribereka, niko banditse ngo kubw'impamvu zitabaturutseho ngo bazamenyeshwa ngo umunsi ubukwe buzabera. Ibyo ngibyo biragenda. Umusore rero abenguka undi mukobwa wo mu wundi muryango tutavuze. Twanze kubigira birebire kugira ngo tutiteranya n'iyi miryango 3, aho umuhungu avuka, aho umukobwa batandukanye avuka, aho umukobwa fiyanshije cyangwa se akoye avuka. Barafiyansanya, barakundana bisanzwe. Umusore abimfura abwira umukobwa, uyu mukobwa bari kumwe nakuyu aha propose, aramubwira ngo byagenze gutya, ni byiza kubwira uwo mugiye kubana ahashize hawe kugira ngo atazahumva nabandi. Aramubwira ati sasa ntigeze kubumbaraho, bigenda gutya, ya nkuru nababwiye. Umukobwa bigenda gutya, turarekana. Uko n'ukwezi kwa 5 hafi kwa 6 iyo nkuru ibaye. Nuko amare rero umukobwa ati nta kibazo, barumvikana. Bamare kumvikana, imiryango yombi irakiranuka, birasaba, irakwa, byose birakiranuka pe. Amakuru dufite nuko umuryango w'uyu musore nta deni ufite mu muryango w'uyu mukobwa, bafitanye ubukwe itariki 7, ubwo ni n'iposho, nta deni bafitanye, barakiranutsanye. Noneho ibintu birarangira, bapanga save the date, barasohora. Wa mukobwa arayibona. Amare kuyibona, umukobwa igitangaje ntiyababaye cyane, kuko byari bimaze igihe pe, ntiyababaye cyane. Hababaye nyirarume w'uyu mukobwa, uyu banze ubi Bugande bavuga ko ari umuja, niwe babaye nyirarume uba Australia. Nawe nimba aza kubona kino kiganiro arabyumva, gusa twagize amazina yabo n'imirara yabo prive, ntabwo twashatse kubivuga. Nuko amare kubabara ngo abwira umukobwa, niyo makuru twakuye mu motari cyangwa imihanda, abwira umukobwa ati mureka isohore, ariko nawe ntazakora ubukwe. Uwo ni nyirarume w'umukobwa uba muri Australia, niko yabwiye umwana abereye nyirarume. Iyi ngarishize cyangwa se iringa turimo, nibwo umuhungu yiyerekanye. Amare kwiyerekana, nyirarume w'umukobwa uba Australia biravugwa ko yatanze amafaranga arenga $2,000 ngo bafungue uyu muhungu. Mwumva abantu twabereye abagome.
atanga amafaranga 2,000. Uyu muhungu umunsi bava kwiyerekana CID yari muriho. CID abantu babiyambariye gisivile nyine gutya nambaye, ariko utazi uwo ari we, mukavuga mugatukana mukagera gute, ariko warenga wa murongo nyine wiwe utagomba kurenga akakwereka uwo ari we. Nibwo rero bavuye kwiyerekana, umuhungu baramufunga, batamufata bamuriza imodoka baramufunga. Bamare kumufunga, umukobwa gani ko kubwiraga famiye yiwe ati twavuye kwiyerekana sinzi uko byagenze, umugabo baramufunga, cyangwa se sheri, reka tumwite sheri kubera ko bari batarambikana impeta. Tuvuze ngo n'umugabo no bambikanye impeta, kurya habe niyo utorana n'umuntu ariko niposha ukamwambika urupeta washaka ukamusohoka, habe niyo woja Afghanistan cyangwa ukaja muri Saudi Arabia, kurya n'umugabo wawe ni n'umugore wawe, kwambika urupeta kurya wabaye nyine umwe muri we. Bamaze rero kumwambika ipinga aragenda baramufunga. Nta makuru twakuye mu mamotari avuga ko nyirarume w'uyu mukobwa w'i Buganda twababwiye gahunda yiwe cyangwa se intego yiwe ni ukwica buno bukwe, kubuza buno bukwe amahoro, kubutesha amahoro, kubutesha umutekano muke kugira ngo nabwo ntibuzabe. Nuko rero famiye ibijamo ibyirukankamo, famiye bariko bayaka nta makuru nahawe n'umwe muri famiye y'umukobwa. Uyu mukobwa none wari ufite kubukwe apana wundi banze cyangwa se batandukanye. Amakuru nahawe n'umwe muri bo yavuze ko uyu musore bamara kumufunga bareko baka $900, arenga $900 ngo bamufungure. Noneho famiye ga ibona ni ibintu bibaye birebire, babijamo baragerageza biranga, ariko uko bahaba bigerageza niko nyirarume wo muri Australia ahana baguma kwenyegeza. Murabizi abantu bageza batekesha inkwi, mwebwe muranyumva cyane, iyo za nkwi zigenda zishira uzugenda usunika wenyegeza kugira ngo n'inani zigende zifatwa zigaruke mu imbaraga. Wa mugabo uvuye Australia biranavugwa ko amakuru ahari yizewe, wa mugabo ari hano muri Kenya wo muri Australia, yaje kwica ubwo bukwe, yaje gukora ibishoboka byose kugira ngo ubwo bukwe bw'uyu mwana ntibuzabe. Nuko biragenda babaka amafaranga menshi, bagenda babanyuze epfo na ruguru. Umuntu wayo guhakanira uzumwumva cyangwa se uzonamubona azagenda agutwara zigizag, ntakujane straight gutya, zigizag agenda kugira gutya na gutya na gutya, waroha nawe kumva nyine biteye umujinya. Rero ubukwe tuvuze ngo bwapfuye, tunavuze ngo buzaba n'iposho, gusa famiye y'umukobwa tangazo nabwo ndaribereka, basohoye itangazo rivuga ko ubukwe butakibaye itariki 7 bazamenyeshwa indi minsi buzaberaho. Ariko kandi wa muyombo uvuye Australia, wa mukobwa w'i Bugande ari hano muri Kenya, gahunda afite no gukora hasi. Abanyamuringo zavuga ngo no gukora hasi no hejuru, akora hasi no hejuru, buno bukwe ntibuzabe. Ni revenge nimba ari ukwihorera simbizi, ariko kuri guhari ndumva ibyo nje bitari bikwiye. Reka ndeke kugira mbogamira, ariko Imana izafasha uyu musore uko buzabe, nico tumwifuriza, ibi ngibi bizave mu nzira. Rero amakuru ngayo nguko niyo nkuru twara tugiye kubaheza, nayo makuru twara tubafitiye. Abayazi ni byiza, abatayazi ni byiza namwe muyamenye, kandi ibi ni ibisanzwe rwose. Imigambi mibi zitsindwa ntagize itsinda. Rero umusore acafunze, biracari amayobera niko nobyita, tibirasobanuka, tibiraja ku mugaragaro, biracari uko nuko ubukwe bwari kuzabera hano muri Kenya mu muhana tutavuze, kugira ngo ntemumenye wari we, mutavuga ngo ntawe twavuze izina, ntamurara twamenshoninze muri kiganiro. Ariko kandi itariki 7 hazaba amakwe menshi hano muri Kasarani, hazaba amakwe nk'abiri, ronga y'amakwe, imihana ya Kenya yose hano dufitemo amakwe menshi cyane. Kandi ndahamya ko ubu bukwe ikanisa buzaberamo ndariyize, ariko sindivuga kugira ngo mudahita murimenya. Ariko dufite amakwe menshi ku itariki 7 z'uku kwezi turimo, hari n'iposho. Ubwo ejo ni bwari kuba nyine ejo, ariko nuko byagenze. Rero ngayo nguko, nta byinshi tuvuga, amakuru nayo ngayo nuko ameze. Uko bwegejwe inyuma kubera uwo muyombo uvuye Australia
wabwira ngo bicuragure bipfe, ariko hamwe n'Imana turizera ko kino kibazo kizakemuka neza, uno musore akikorera ubukwe. Dore ko yabaye n'imfura, abwira umukobwa story yamubayeho yahashize. Byari kuba wenda ikibazo iyo umukobwa batabimubwira akabyumvira aho ngaho, ariko bakundanye yaramubwiye ngo yego nemeye kuba umusheri wawe cyangwa se umufasha wawe cyangwa se mama w'abana bawe. Iyo nkuru yayumvishije rero ngayo nguko, ni inkuru itari nziza, ni inkuru itameze neza. Biranavugwa ko uyu musore ababyeyi be bavuye Kampala, bari hano bose Kampala, meme kundi ni Bugande. Tureke kuvuga ngo ni Kampala nkaho tubihagazeho, ni mu Bugande. Tutuza agace batuyemo, nimba ari Kampala nimba ari Mbarara tubizi. Bavuye Bugande bari hano muri Kenya, niyo makuru ahari. Ubukwe bwari kuzaba ejo, ariko kugeza n'ubu ngubu nabonye umuryango w'umukobwa wasohoye itangazo, wenda sinzi nimba n'umuhungu warisohoye. Nuko nguko amakuru ameze rero, ubwo bukwe nuko bwagenze. Ikiganiro turagishira itariki 7, ariko twizere ko bizakemuka kandi bizasobanuka, bizagenda neza. Ngayo rero nguko ni inkuru twari tubafitiye. Rero turabakunda, amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Imana ikomeze barinde kandi ikomeze bishimire. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.